Saga didi है kaduk kami buhin lagi neng pung lo sot tadi kasi extra bangkian nang nelo nilipi bang ini tuh pulis tuh kan aron asal deh aron ini cabis lam caju senang deh dan balik tu lam caju senang. Aningkan si pathor kuari long Nepali ping campan hada paro garut tum theng bomma theng the nang mari long loi stolang phera kes hai. बाहर से आके दौर में देखा हम लोग तोड़ेगा हम लोग अगर हम 6 बजे Just don't want me to let it stop me. I'm not going Jong se bait hom pian ta makaya ka makin di pebate LNT kan outpost se mai ko outpost lapan LNT mai ka dak longku pulis outpost along sino ladak protest dubom lo ada longku pulis outpost along se la sinon protest dubom pen la pen muni ra bang pu ladak non long bon bom long elo posi than ladak public tum nang thana teng la si la justice long letik mate public tum demand ateng ban si pulis atum han nampak lang nang ji pusi la public tum demand la sinon amuni panampak nang kle joni si sarvi mar ka angton rong sortoman ta penang anamun itu ladak protes bom lo lasinon amun di pan pak lang kle joni se muni tum pinil ladak dolo lasi penang anamun tu ladak cipang rum lo lasi nang tum penang an cerap dun si fansi
Kita di tempat ini masih dalam lo. Anggung lo penang. Hah? Ulah buat dia naik tak? Dia naik. Public tum di mana bang? Paklang kletik ke ini kan tum pinang kan tanah lah. Non vàng bom lo. Nasi latun bank cek aja ni ladak penang ana muni tum cipang rum lo. Ladak alam bang ke kapat tiwek abang kubang arlo sedo. Nasi non adu pun bom na. Koson si latun bahar ponong lema ladak se angton sinon klang ko. Protes bom non ladak se rasi. Nang tum lang bomon. Sar pimara tu buke angton ke dam lo lapan si. Nasi alam bang Sabina intipian kapat hiwek non justice kelong dia pan muni datung ladak belum ku arat sar pemara tum penang kisong bom lo kasih lawan long la jalo la senon kasih lampa menon alam bang ladak alang apran ar mudde fi tole amri dadang tolai lo dada joni ladak penang ana muni datung ladak protes bom lo kasih long la jalo senang lang no kasih amun ni pana arlo sedulu ladak lawan itu pilih mat just song nang palam se pinimat pinelo na itu langsung Arus tunde nulo. Arus pun nulo. Arus apa pula nama cuma arus nama yo. Ladak saya amuni de long lo ladak thana long se lo non nilitum non protest bom lo lang bom lo nilitum lo lang bom lo ladak longku police station outpost long se nilitum दारू मत बेचो अरे आदमी मतलब दारू मत बेचो आदमी बेचो ये क्या हो गया दारू करना चाहिए बोलने का लगा लो यहाँ पे अब बताइए 24 घंटे भी नहीं हम टीम को पकड़ा ना आप अभी यहाँ नहीं आ रहे तो हम दो को भी पकड़ लेते हम इधर ही व्यस्त है ना टाइम तो दीजिए उधर
हम लोग इस तरह के टाइम पास कर रहे हैं। अगर आपका काम पहले से कर लिया होता तो 5 दिन को भी लेके आता। उसको लाया बाहर 2 मिनट के लिए लाया। बात खत्म। उसको देखना है जैसे भी हो आज तक लेके अंदर से हम लोग कुछ नहीं करेंगे उसको। कुछ नहीं करेंगे। अच्छा से हम लोग रिक्वेस्ट करा फिर भी आप लोग नहीं मानेगा तो हम लोग क्या करना चाहिए? और हमको ना देखे ना वो रहे तो Toda panali tu protes adu kupiklo lada justice long le mala सब panali tu non mare justice tha khobor ta beder langente ha lapen bang anu lada keneptang lu siri bo kenepta bai thom lo bahani long lang o bhai ni long le lang se te bang anu thana ke pontang ngomrong so bu umrong so e ponel bhai ni ponela anda lu lada thana lu ke bang anu inut bet lo to Para nang itu yang Ani tu mahin pene pinyar ning sam baji phot rogang bong pene la bhainiar leng long vek nang product pan he vek nang po Nale tu mahin ban ko PX on ni la long le da la naun bai phong bong long le ko PX on ni na ni tu me thana pen tham de la dak pe thur si thur chela ni tu me lapan long tu hulu na sini le ko phasi lo la ke direct से फांसी पीना को तुम्हें पर ये ऐसा वो लोग रेप करके वो लोग क्रिमिनल को छुपा के रखा है अंदर हम लोग को जस्टिस नहीं दे रहे अभी भी आज एक औरत का हुआ एक किसी का मम्मी का हुआ अगर हम कल हम लोग का कुछ हो गया तो अगर हम लोग ने सब कुछ का कुछ कर दिया तो वो लोग फिर भी हमको जस्टिस नहीं देगा ना क्योंकि आज तो इंडिपेंडेंट डे है ना आज़ादी का दिन है हम लोग औरत का आज़ादी क्यों नहीं मिल पा रहे अभी भी हम लोग को जस्टिस चाहिए वो लोग का चेहरा दिखाने के लिए बोल रहे हैं हम लोग का चेहरा ही नहीं दिखा रहा है एक छुपा के रखा क्रिमिनल को अंदर छुपा के रखा हम लोग का उसका चेहरा नहीं दिखा रहा है अभी जो वैसा गलत काम किया वो कहाँ का आदमी है वो लोग LNT का है पहले लोगों को ऐसा नहीं था लोगों को पहले बहुत सेफ था जब से LNT आया लोगों का लड़की औरत मम्मी कोई भी सेफ नहीं है कल किसी का मम्मी को देख वो लोग रेप करके मार दिया अगर कल किसी का लड़की को किसी के बेटी को किसी के बहू को अगर हम लोग को कुछ कर दिया तो फिर भी वो लोग हम लोग को जस्टिस नहीं दिलाएगा हमको जस्टिस चाहिए एलेका चाहिए ब्लैक एलेका करे हैं ये देखो नहीं करेगा जब तक अब का नियम है तो केस अब का केस बढ़ेगा अब करना है ठीक है बंद करना है हम मैं भी फोन कर देगा हम डीसी से भी फोन करना एसपी को भी फोन कर देगा थाना से मिनिस्टर का भी हम फोन कर देंगे फिर भी हम लोग का बात बात भी सुनिए 3 आदमी का आप लोग अरेस्ट हो चुका है और 2 आदमी है इमीडिएटली आज तक इन्फॉर्मेशन करके कल तक आप लोग का सामने में वो 2 आदमी को यही लेकर आएंगे आज हम लोग के देश में नया आ रहे हैं वो साथ लेंगे ये लोग आज तक में आप लोग का जोर से जोर वो लेकर आएंगे तो आप लोग जो पब्लिक जो डिमांड है तो इन लोग के लिए फिलहाल हम लोग काम करेंगे और आप लोग को दरोंग जी ने बताया था वो LNT के लिए थोड़ा टाइम के लिए तो आप लोग सदन चाहिए तो ठीक है थोड़ा काम नहीं चोरा खाना जब तक हाँ ठीक है जब तक ये लोग को 2 आदमी मिलना है 2 आदमी जब तक नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेंगे वो भी करेंगे ना अरे लो एंड ऑर्डर लोग क्या करना है वो हम लोग का जब तक ये नहीं होगा हम लोग डिमांड करेगा हम भी साथ में है मैं भी गवर्नमेंट का आदमी है और दादा लोग भी यही गवर्नमेंट का है तो लो एंड ऑर्डर लोग का क्या नियम है क्या करना है वो तो आप लोग देखेगा और करेगा आज तक हम देखा गवर्नमेंट लोग आज तक लो एंड ऑर्डर लोग हम देखा है जैसे करना है किसका फांसी करना है क्या करना है लाइफ टाइम मिलू का जेल में रखना है ये लोग करता है आज तक है कि नहीं ना आज तक देखो आदमी लोग नहीं चाहिए हम लोग को लाइफ टाइम मिलू फांसी देना है फांसी हो जो जिंदा मरना है लोग जो हम लोग का डिमांड है जब तक फुलफिल नहीं होने तक साथ में हम लोग भी है एक साथ एक कथा करेगा हम लोग का डिमांड करने लगेगा जस्टिस के लिए IPC सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं आएगा तो क्लोज में रहेगा क्लोज में रहेगा
नहीं आपको बताया लेकिन पब्लिक के सामने में हम बोला कि हम एलटीसी की बात हुआ है कि पब्लिक लोग एलएनटी का वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है, इसका एम्प्लॉय का वजह से ना, तो इसका हिसाब से एलएनटी को बोला है कि हाँ ठीक है, पब्लिक लोग जो चाहता वो हिसाब से हम रहेगा। संतानु अभी दिल्ली से आते हैं, कल तक पहुंच जाएगा। हाँ, लगने से ऑफिस में हम लोग एक साथ जाएगा, हम भी जाएगा साथ में। बंद नहीं होगा तो हम लोग एक साथ फिर बंद करेंगे। लेकिन आज से बंद होगा, आज से बंद होना है, आज से बंद नहीं होना चाहिए। ये एलएनटी कंपनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये चले दो। अगर आज से कंपनी के बंद नहीं होगा ना तब तो नहीं चाहिए, कंपनी चला जाओ। आपका सामने में हम संतानु को बात करता हूँ। रुको सब लोग संतनु जी, ये पब्लिक लोग बहुत गर्मी होगी आप लोग का वजह मैंने आपका जो एम्प्लॉय का गलती का कारण से ना, तो इसलिए पब्लिक लोग का ये चाहता है कि आपका फिलहाल बंद हो जाओ, आपका सदन कर लीजिए आप। आज से काम नहीं होगा किसी काम से। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक फांसी नहीं हो जाता, जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक सब तो अभी पब्लिक के साथ थोड़ा कोऑपरेट दीजिए काइंडली। हाँ, तब तक हम लोग शांत नहीं रहेगा, और जो पब्लिक का डिमांड जब तक नहीं हुआ है तब तक 1 महीना हो, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, चाहे लाख साल हो, तब तक ये कंपनी बंद होगा। और जब तक जस्टिस नहीं होगा, ये पुलिस स्टेशन भी हम लोग यहीं पे रहेगा, और जो जस्टिस मिलना ही पड़ेगा। जो मीडिया प्रेस और ऊपर जो कोर्ट वाला लोग में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक उनका जो पाप किया हुआ है इंसान को, जब तक औरत पर हाथ डालने वाला इंसान को माफ़ नहीं किया जा सकता है, उनको जब तक ये फांसी का सजा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग एलएनटी पूरा क्लोज, एवरीथिंग क्लोज, शट डाउन, तब तक हम लोग शांत नहीं रहेगा। इसके बाद पूरा जितना भी कॉलोनी है, जब तक सजा नहीं मिलेगा तब तक कॉलोनी एवरीथिंग जला देगा लास्ट में, तब तक नहीं मिलेगा तो डैम से पूरा उड़ा देगा। इसके बाद में जो फांसी का जो आदमी इंसान है, उन लोग का जो पाप किया हुआ आदमी लोगों को इतना सुरक्षा के लिए इतना फोर्स आया है, इतना पुलिस आया है और इतना आर्मी आया है, जब पाप करने का जो हम लोग को, जब पब्लिक लोगों को रुकाने वाला इतना सारा पुलिस लोग है, उनको चेहरा तक हम लोग को दिखाई नहीं मिला अभी तक। जब पकड़ने के बाद में वो लोग सीधा लेके गया, उसका कुछ अभी तक इंफॉर्मेशन कुछ अभी तक दिया ही नहीं हम लोग को सजा अभी तक। इसीलिए हम लोग डिमांड है पब्लिक का, जब तक उसका नहीं होने तक तो हम लोग यहीं से हिलेगा नहीं है, 1 साल हो चाहे 10 महीना हो। जो मर गया है वो उसका नाम है बिना एंटिटी। वो इसमें कंपनी का पास में उसका छोटा सा चाय का दुकान है। शाम को 5 बजे वहाँ से अपना घर के लिए निकल रहा था, तो अपने वो लगभग हर रोज़ भी उसका 7-8 बजे घर पहुँच जाता है। तो अपने उसी दिन तो उसका 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी उनका घर नहीं पहुँचा। तो उसका घर वाला से फ़ोन आया, अब तक वो आया नहीं है, इसलिए 10 बजे तक हम लोग उनको ढूंढने को गया था, मिला नहीं है। लेकिन सुबह 9:30 बजे तक उनका बोरो बस्ती LP स्कूल का पीछे में उनका लाश पड़ा हुआ है। वो अभी तो किया था जो थाना अंदर में कितना आदमी था? अभी फिलहाल 3 आदमी को पकड़ लिया है। अभी ये पुलिस स्टेशन में अभी भी एक उनको पकड़ के इसमें लॉकअप किया हुआ है। तो हम लोग पब्लिक उनको देखने के लिए आए, उसको देखने मांगता है। डिमांड इधर का पब्लिक का डिमांड है इमीडिएटली ना उसको यहाँ में उनका चेहरा देखने मांगता है। फिर भी उनका सुरक्षा वाला इतना देखो, इतना पुलिस है, इतना कमांडो लोग है, उनको सुरक्षा के लिए सामने तक जाने भी नहीं दिया हम लोग को। इसलिए उनका पाप किया हुआ इंसान को तो इतना सुरक्षा वाला है, लेकिन हम लोग को पब्लिक लोगों को मारने के लिए भी कोशिश करता है। इसीलिए हम लोग जब तक जितना भी धमकी दो, जितना भी जो करो, हम लोग शांत नहीं रहेगा। उसको पीटेगा नांगली उठा नांगली अमुनिट फन पिलो चिंग किलो है उधर में, लेकिन हम लोग का बाप, हम लोग का सीन नहीं है बोल के रिक्वेस्ट किया, लेकिन ये तो बिलीव नहीं है। हम लोग ये रिक्वेस्ट किया था हम लोग को, लेकिन हम लोग ये वाला जब तक हम सक्सेस नहीं होगा, आपको काट के पीस करके हम लोग काट देगा बोल के हम लोग बोला है। मैडम हम लोग बहुत बोला तो होगा, अगर
ये वाला हम लोग का सक्सेस नहीं है, हम लोग को सक्सेस नहीं है, हम लोग को कट के बोलो बोल के बोला है। कुलुते अमेन नांगली चिनीमा नांगली अमेन चिनीमा उसका नाम क्या है? बैठो इधर आइए आप, अभी आपको अंदर जाने दिया। नांगली अमेन पिलो बोलने दो नांगली अमेन चिनीमा अंदर अमेन है अमेन नहीं उसका नाम भी अपना नाम से भी नहीं बताइए। नाम किस बताना है आपको? नाम किस? राणा कुछ भी बोल दीजिए। नेपाली आदमी है, नेपाली आदमी है ये। तो पूछो दुके नाम बोलो। अमेन रंग थन थे माँ अमेन रंग थन थे। हाँ, नाम नहीं बताया। रिक्वेस्ट किया है, रेस्पेक्टेड सर, लोग अगर हम लोग का काम ये वुमेन जस्टिस सक्सेस नहीं होने से हम लोग ये लोंगकू पुलिस स्टेशन to burn up, we will burn up the police station. That is our order from Longku Human Justice. We want. सरकार को आप क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को हम लोग को यही मांग है कि हम लोग पूरा जस्टिस चाहिए। We want justice. जब तक ये आदमी लोगों को जस्टिस नहीं मिलने तक 1 साल हो 2 साल हो तब तक LNT एकदम पूरा सावधान क्लोज। एक भी आदमी कुछ भी काम करने नहीं मिलेगा, एक भी गाड़ी हिलने नहीं मिलेगा, जाने नहीं मिलेगा, टोटली गेट ब्लॉक, रोड ब्लॉक, गाड़ी ब्लॉक, एवरीथिंग ब्लॉक। उसमें पुलिस लोग भी नहीं आ सकेगा, कोई भी मोड़ा। No nangli tum ladak arlu ke do apian mune phan nangli tum piahin bela sar lu ben tum pui kha nangli tu Muni han thai long te pat singit me ko ala muni ke sia so Pasan sana bisa. Nitum ko pira pa bro. Nitum ka tum non pani van bete. Nitum bak nam dai. Mune nam dai. Aduh man ka pira ya pan se police bi pada ko. Nitum dam dai. तुम लान के मांग dak Longku लेने से इसको पीटेगा। nangli kutha nangli amunit phan pilo ching kilo ma उधर में लेकिन हम लोग का बाप, हम लोग का सीन, हमारा सीन नहीं है बोल के रिक्वेस्ट किया, लेकिन ये तो बिलीव नहीं है बोल के हम लोग बोला। इसलिए हम लोग इसको हम लोग ये रिक्वेस्ट किया था हम लोग को, लेकिन हम लोग ये वाला जब तक काम सक्सेस नहीं होगा आपको काट के पीस करके हम लोग काट देगा बोल के हम लोग बोला है मैडम, हम लोग बहुत बोला तो होगा। अगर ये वाला हम लोग का सक्सेस नहीं है, हम लोग को सक्सेस नहीं है, हम लोग को काट के बोलो बोल के बोला है। kulute amen nangli cinima nangli amen cinima उसका नाम क्या है? बैठो इधर आइए आप, अभी आपको अंदर जाने दिया। nangli amen pilo bolne do nangli amen cinima anda amen है amen नहीं उसका नाम भी अपना नाम से भी नहीं बताइए। नाम किस बताना है आपको? नाम किस? राणा कुछ भी बोल दीजिए। नेपाली आदमी है, नेपाली आदमी है ये। तो पूछो दुके नाम बोलो। amen rang than the ma amen rang than the हाँ, नाम नहीं बताया। रिक्वेस्ट किया है, रेस्पेक्टेड सर, लोग अगर हम लोग का काम ये वुमेन जस्टिस सक्सेस नहीं होने से हम लोग ये लोंगकू पुलिस स्टेशन to burn up, we will burn up the police station. That is our order from Longku Human Justice. We want. अभी हम लोग को देखिए दो आदमी का नाम मालूम चला कि नहीं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आदमी का नाम निकलेगा। हम लोग अभी देखिए काल से हम लोग सोया नहीं है, 3 पका और 2 है बोल रहा है। हम लोग इंटरोगेशन करने के बाद ही मालूम चलेगा। अगर ऐसा हंगामा हो तो हम लोग कैसा इंटरोगेट करेगा कि नहीं? ठीक है सर, आप लोग कुछ बोलने भी हम लोग से नहीं कर सकता, लेकिन उसको आदमी पकड़ नहीं सकता क्योंकि कानून तो लगता बोल के आप लोग को नहीं दिया ना। जैसा पकड़ेगा वो करेगा। देखिए आप लोग हम लोग तो नहीं मारा ना उसको आदमी, तो आपका धन्यवाद दे दिया हम लोग का। हम लोग अभी देखिए इधर लीडर लोग ये लोग कुछ भी हो रहा है। हम लोग इन लोग को बोल रहा है, पूछिए हमको पकड़ा ये पकड़ा है कि नहीं? बोलिए इन लोग का सब हम लोग 3 बजे तक अगर पिक्चर क्लियर नहीं होगा तो हम लोग बहुत बड़ा स्टेप लेगा। आप लोग अंदर बातचीत करने में कितना समय लगेगा? दियो
Dua benda untuk anak kita itu konferensi curug. Konferensi kami non kinerlong kita dola. Apa sih non lah kinerlong tak fanta statement bang ini lah, kalau non tanah benar tu bang. Apa sih lah statement ke ini apa mang apa minit apa minit ke? Lagbag 20 minit. Ranang bong statement pe na. La penalti yang si la statement pen ini ke ahok lah menang kanan kok. Di apa sih lah arona teng penalti polis umar kam si claim lah pera. Yang si hang yu pote kamang ke claim no dak ko pelo. La pen halak kinep ni la dolang halak fanta kinep ni kam claim nang lah. Koyar lo hai. La si don dak lam so ngong ka lam lo. Bangan dolang kilong lagi. Kilong le non de lain dolang. Itu nasi do non lah ini. Ini ke langkah situ. Langkah situ. Long pula tan lilia number pelo. Nan la dak pen la tenda nan la non la san public hang yu lo pulute. La teme kersa si la tum han ne tampo. Di bangka la ma public hang bang ko de di. Kana to te long le det ko. Ke hala tum mari de bita dol ko la tum ka long pok ko. To ne alam bang la kam bace kam long kina. Kina. Alam bang la son la hidi. Don bali tum katu beta na tum lan na chistu de ko churu lo. Bala son nai. Amasi non pachilot bange neng du ko lo katu beta neng pung lo di. Sita me la $100 ka mane phai tum pheng thri bu bange lage aron dam tu theda lepo. Saja bange pulis aron pense bang arona teng saja pipo. Dei. Amasi ili tuma bangke hala ke neptang tum pha na heno warun public ang nu bu bange lage chok thu theda po. Ili tum long se ko dai tu bang thu ko po. Amasi pulis tuma kam pa chikle manang la pen arona teng pen ko so sila tuma saja pima lake nang tum dolo dia thade nili tum dolo nang tum dolo katu pe dolo nasi pulis tum ta ba kam chikle ko Ini tu blood money nang ne, tak blood money nang ne. Itu blood money nang ne. Itu blood money nang ne. Compensation nang ne, blood money nang ne. No blood money, no compensation. No blood money, no blood money. aron arkanang nelo aron arkanang nelo aron sikiti aron arkanang nelo ahor mu bang adi ahor mu bang adi la son yalo hode none ne pelo ne pielo di ni tum sikin ne pote ni tum ni hanan le lagne re khenga chok fra no ni sa di tu sine ro di dang lo pote di ni nang khang ke sine khang ke bang la agon dang ni asi mungkin ne ni sa dulang uang sapoti plutang ke mungkin ne ni sa dulang la sa da hang ni bang chok Soto model, soto model paon nas. Soto paon nas. Ane nang tuma baha pen hadi. Ne isi ipu dunia bang lah lo. Itu meteng bote akias do. Di. Itu meteng akias do. Apa kata tiran dah? Apa tiran dah? क्यों मारता क्या? क्यों रेप किया? मेरा बहन को क्यों रेप किया? मेरा बहन को क्यों मारता क्या? किसी का बात नहीं सुनेगा, लाने से एनकाउंटर करो हम लोग को। जहाँ में हम लोग जैसे हटने वाला नहीं है। ये हम लोग आखिरी डिमांड है। Itu mana theng long le pulatang te पुलिस तुम वानों दा थेंग पब्लिक हमें से पुलिस लोग ढलाई करो हम लोग के सामने में। पुलिस लोग ढलाई करो हम लोग के सामने में। पब्लिक लोग नहीं मरेगा Nang litum pan new fast panta new fast in panta nang churu lo nang litum ladak long ku outpost along nang kapal lit hega pot lasip ladak nilitum dirta ke long dun pusta me nilitum patu misi long along dun lo patu minung be long alang libina ing tipi apan si ladak LNT engineer pu sinilitum birta long dun latum si repkes det pu si bangkor lek pu si pu alang li bang hini pan bang ke non bir ladak long kuthana long si dolo lasi alang li amen ing nuda bang ke nil jachini same ili karbiang bang same dodun kok lo ladak metang alang li metang tum rong isi long Stefan Hansi pu si pu la pen alang li tum rong isi lasi ing nuda bang ke ladak Nepali pu si birta long pon la penon bang ketom ne bahin ni phane ne belong le lang la ke alang litum long kasi pini independence army pusi bon pusi alang litum long kasi dokko la sinili tum birta ke long dun ke non justice ke long nai pu bang ke nili tum ang ke he alang li apran nam juidang de lopot nili tum talang litum phan mane phasi pi vek nang po pusi nili hin nili tum ladak mohila
longku outpost mane ladak nilitum longku kadu kabe mohila tum kidoan mane di mahasau di mane di mahasau alusu kidoan pustame nilitum karbi pimar kidoan garu ko ane kido selai group ahin pen pustame nilitum latum han justice long vek nang po pusini hin pen la si nalitum ni fast nang pacinin tek jot lap Piniang gongnya sinang pacun pi ekep la tenang ri tuma hin pen kopi lo nilitum jong sinang pacun pi tek tedet pulote nilitum ladak longku thana stame nilitum ke me kai chogi pusini nilitum prilapo hem prilapo alang liho ladak LNT office stame nilitum bon labi pusi ke empon lo nilitum mahin pen bang la an lo nilitum mangke ke empon bangke kadwe karbiarat kelang news slide on paneli lam jaje pan kadwe anta korang tu pajir lo nasi laso kono bangke anisi kedam tang tarik kret homar nilo nasi 13 ni se nang to mangal so case bang pholo nasi so case bangke a family bang mahinda phone kolang nilipan 6 lom 5 30 lom lan phone kolang nang to mani si chechak do ma 15 august ni nang tum aphan ma mehla group an nang tum han si picnic ke dam ji puni si kasi chak do nang tum phone kolang nilipan lapan ka hem sor bahinda family tum manta nilipan si lam chak do na senang tum man ke picnic ke dam han se pini ni phan phone chikol bhaina inu bang 8 hem sor bang ke na himari tarang khone penela bang ke 8 47 na pone phanang kolo la sini manap se wangi tare krep clear ni aniang sambe thom posi tong nang sinang tum pulo ta se la so case penda ta na phia bang ke family asopo akleng bang ni phanang kolo la so case apata bang ke nili pai bang toi ban chirmom thewang wedal ti sarju kuma da phi bang ke rebom dalong dalo bisar ke ba porom bang la tu bang ke long thek long bang ke school along a thengnu along bang ke dead body se thekam long lo ase la so dead body candidate na phi bang ni le kol no na so abang immediately nala tu na so justice ke long je phan bang ke nili hin government na thu pen prabjing pen na so KRS ya phana bang ke nili nang koldon po pase sat nili SP DC phan la pen dak SDPO la pen usi incharge phan long ku incharge nang kol se nang tum han bang ke immediately anang tum respect ni la pen dak local aledaro manta nili nang kolo anang dia ki hai nili long sedolo bida ningti dak mining se affected president lo nali phana pusi la ke locality tum se pen involvement do je la hai kai mekleme bang so direct na claim ple la se nang to man se to wi nang kol se no wi mat nang tum no hok la do tha locality tum han do thi tum han arrest no ne pola la tum se ne thai pusi pini abang ke nang tum to wi ju bang ke nang tum che kom si local amani la phana bang ke han se so phana bang ke nep check tum chenep lo asanon ba thoman nep check no ba hai ni do lang la se public tum mang demand no nang tum han justice bang piwek ning ji la pen ke LNT ha sondon wek ning ji pusi nili bang ta सरकार गवर्नमेंट मुदे नो मासे जिचा कनो la senang tum han long leti karlo bangke LNT tame la so kam claim pledeji la fan so sodon bangke la so solution wang da tike kam claim nong le pusi nang li phan ta dak radang nu mat ta dak long ku ara da public atheng nu ni ta lam chicha dunlo man senon bahini banta non SP no thajong ni le kol SP bangta non longka ba samen ang tum atim dam si kaire se phan bang dambom lo aben additional SP ta nang liat lo anang ni tamela tami justice ka kame claim phan na bang pho phan public tumang pulo demand lo anang tum ja sa phasi piwek ningi pulo sa phasi ke pi ningi bange a case bang anang tum rape case lo la pen rape case da na philo pate anang phan modar komar lo pithi bang phos ka pithi ma invest pithi ma non atum loan or atum arjupo arju da na philo pate hok bang phos ke rape ka pithi ma invest ka pithi ma la bang ni tum non chinjipo tinang lino la bai thom han arrest tang lo stamen la tum bai thom men ang litini dun la bang thom men ni li bang detail bang a rijela nele tum ene project long se LNT long se kam klam pom polo ene inut bang rongisi ma la tum hanse sang hu polo se inut bang locality la se involvement lo la se bahini ban arrest lo non bahini de arrest po asa men bang detail bang sinela molom ba phi bang detail arju po la so men bang detail bang ni lang than po same police long se detail men bang long to kadu we la karbing long news reporter tumta korting yu tumta wang lo la si nili ningarong ala athema karbi ka chinghon labang so solang do karbi ara ta han ka chinghon nang litum labang so ang thek nang ki nakapaklang la pen la news mane media long ta le nei pula so kang hon pen nang litum halloween ben ke wang potan nili aprangsi karbi lo charli asong dimasau district committee hin pen nang litum han choro la pen kurwang thulo
lam thike la son hello mane piniani ladak itum umrongso long mate dimhasau district long umrongso pusitami ako longku labangso longku long non APDCL puisia company do la so company la kimbom non la so ki kima company along LNT pula tumbang sub contract ke claim LNT tum dolo construction an ke la tum si chirai de lo la tum si claim lo la so LNT along engineer bang plido la pen inut bang ke itum karbi lo ta la bang si helper alang li ta cherabdun la so alam thesi pini nali tumanang thanji nili tuma injir mane bina tipi alang li bang ke la LNT dung along dukan cha dukan biskut dukan la sonsi alang li bang ke aniwang ta dak dukan chudun bom wareng awar sai ka vedeta pen jok amasi la dak dukan dudun bom lo amasila anong itu baji pho molom baji pho rang beng molom bang ke alang li dukan chibon lo chibon det pena fidal li hem ka chidam lo amasila boro rong do sokpurupu la so atwar pu shortcut do amasila shortcut atwar si dam lo amasi dam bom si alang li kai ke bajinar ke bai troksi hem chileti samela suani bangla dam bom ma hut bang ke hem dak dukan chi ubu pen hem dam bom hut bang ke hem bang bajinar ke bai sir ke bai ke penta lile dalo amasi hem asort pen bang phun nang lilo dak dukan dura pet adungarai dukan dura pet korte tum han bang phun nang kol si hem asort bang pulo je nili hem dak nili pai bang nang lile rek la si ko nang tu hodak si dulama ma dukan bon bilang ma pusi arju masi dukan ni bon arju ding pik lo ke hala baji phoreng beng molome dukan bonelo polam lo amasi ente hem people sinal ide phun bang ring wo ane ko na siduma pelo amasi la tumbang la pugali lo mala tum mithang na nang chiri dun lo an ke dukan pe theri lo bazla longku area molom tar lo long le lo phun bang ring wo amasi la pula ben ribom lo ajo bai cap krisi bai kreni ribom lo ama long le lo amasi ada bang ke la tumbang ada ban ta long le lo hem wang le lo amasi dak thana long wang lo thana lawang lo anke phone number hai ka dugo vela supu tum tawang lo la penda KSA longku branch tum tawang lo masi thana long dak phone number pilo jalo masi dak SI do la SI bangke mane tracking kuri lo la so number long track lo masi location bang klang lo masi location long la KSA longku branch tum pen dak longku outpost police tum pen dam lo masi hala dak sokpuru pu LP school do la so annung adim si track bon bom dam bom lo hodak sido amase hodak dong do asap so dong do an dak adim ke manela check ta do kai pho check do la so kai pho rong ni la so room long si dead body bang long lo amasila dead body long bang ke thegam long ateng lo tang la ke rape la pen murder rape ta de lo la pen murder da lo amasi law and order to mangta arona teng pen kam chiklem lo la pen postmortem phan difu medical college pon lo la pen non la report bang ke irui nai pu la si copy posi irui nai athema la hai hormu ke prabjing ke irui nuri nang ni la ni thom ben long lok same piniani bang la ana por nang ended la si la hai hormu chini nai ke DNA test nai la da copy PC do ma khoma ma sigit heng ma la hai postmortem long la pi posi pader la si ni tum bang ke kachuning ria bang ke ili tum MP do ili tum karbing long CM tadolo lapen MLA tum tadupik lo itum dak dimha salong ki do karbi tum ki sung gupi posi aning kan PC nang chicharan de lo itum dak dimha salong long le penang ki thiben chenglok ni tum long lik bang nang ke bai pen pdt sitamya phir bang ke development pen akon ni tuan muni dang pa thi pithula pu kopia justice lo ni tum ki long po karbi awelama MP ta dolo itum CM ta ingtang kring karbi long itum doctor turiram no hanga dolo lapen ini tum MLA ta karbing long e bang pli dolo na la pinia ni theklong le ini tum ni tum ke dak dimhasa long ido karbi tum sung piklo pu aphong lo KSA dimhasa district committee pe ni tum letter ke thondam ini tum memorandum ke thondam pilo ar no aweda mala tum lasini puthot ni pinia ni pen ka chuning riji bang ke karbing long ap ke ni tum hema ti polo pu ni tum hem thur ke karbing long lo te kopi posi piniani dak di masalah ki do chomakar bi kisung nang tumang si charge den ma la so problem ne kali aprang ta umrong sulong ta dupik lo la sona taxi non borlo khindong hin ta problem la hai na kadu ko ta media long theklong lab lo ta piniani ta ing nut ta wang mang we ing nut nang chingki nang chi than phana wai sistame ni tum ke tok jir pen ta pi pik lo la sin ni ka chuning ria bang ke karbiang long MP punon MLA tum pustame la hai long bang ke a district ke chepregiam te ma sistame la hai ke sung lo mang nang arjab dun nangji pusini ke ka chuning ri lake labang so kanelong
na long bangan do la tung la so khatna long bang ke LNT long engineer kam ki claim tung LNT company ladak APDCL subcontract ki claim ke LNT ke bhara company lage la so LNT long bang ke dagadi bang ke engineer bang pli do la bang pli tum bang ke la karbi afan bang ke by the law ni tumhan aro su nang thik pitha la son ki claim aro la son phan pialo ma sia poisa ta nang pibo pialo mala karbi bang ta la son cobai lo masih la suara suara hata dak pondesi la amia tumbang ta amia lo bahara muni tumlo LNT long kam claim engineer tumlo la dak bang habil long kang hong mek eta masih la tumang tepak pak lo ma dak dim bena habit pondelo ma patilo so kam lang no long ka cerab la kar bimuni de menang ning than thegi ma Stefan Hanse arong ke dak si pisu men jo rong khelan ene ke kar bing long so to engineer bang parliament sini manang Karbing long la engineer bang parliament ke ingnut bang ke pumyo ho Ayon Chaudhary ingnut bang bapar bang thomen bang ni lan chin no la thana lang do lang pula so amen lang sini malage ne la bang chin ne li la thema aru ta lut long le police nun thana he alam bang ke la si police tum ta mane akam chiklem pami ni chiklem kle bote la son bang claim clear ni athema right ke equality ke kadu ke da isivet ke la kapati dia bang pli bang pholo kar biben ben la bang pho han bang ke kok that si pathina po athema la son hane non ke jail pondet pustame chiklo jon thom pli phide belong li po akula somnir ke ninga lo manga hi easy du kolo mati anuga prekanda claim mom bola son ke la si itum india long ke ki percentage bang arni bang murder to rape to a percentage ongore ke lahaya join ni lo la sila son wan ke direct pati fit na po lage direct pakok that fit na po la son sini lig bang achun la bang pho han long le tik kilo company tong bon chegi ma athema non bang bang thomen ne belo non bhai ni do lang la si lanka pen ul dak le LNT long si abdon kuri wa ti kam na claim la si amuni handa a photo ta long lo a men ta long lo amen ta long lo a photo ta long lo la sinon la long kinep dami fan bangai police tum toyelo pusi nange than la si la tum banga damom lo la si within 6-7 o'clock bange nang tum ang no nang wan people pusi lo no order hin ben nang pachini jong se la 6-7 o'clock ngom nang leune re pote nang le tum bang ko pi action la bangani tum ga chi song air set prung set du nang ko pola ke karbi pote karbi tangte karbi pula so kimang ben sini tum banga chi song bolage